Ka-Bokolok. Utie. Ka-Bokolok. Inge ba la wit ka mako down be. Down kon la wit yo maki. La wit ka mako down be. Wo down mo video mo na tie wote. La mego mo gini nye mo go mo tamgi. Ne gen do wangi do mo re go. Wangu mo re o madamo meno gitiek lok gio. Ite yat. Wati akoko kot. Karman dante atalo kot. Jono mak met sikuliku. Ite yat. Ana waya jone. Twol lo ite nin uroro man madone. Dong manyuri wigu wilo wikin me gwako gangi. Madong amoy ken binu donyi lodgi timu tiche. Me dong ka chunye twol nongu beru mot. Bepegi merwa interfering bali ene. Si twol kadong twol ite nino lago wigi o si twol eno dago twol ma meng. Kos twol na ya impe o ite torigi magin nena. Si Johnny guberu kenyu gugo la wika mar down to beba won. Ina de day neni in nyaro. In ker duri ringom. Tena mada ora cheni eni ela megne dok dere baba. Vu enong ti dere ba. Ite yad ba. Vu kwaro be chal twele madon. Awaji. Hey, kau darahnya. Kau time Kenya. Kau time Uganda ya. Itu la week ka pembong mari willow ni ci inde de talk la chung. Ada day ni won pe ko nong dong ker dong gene nong ker loj mo me ye 2 by 2 gitana mo cher ye. Kadong mazongo to no do twer ko. La week to be ba won. Ano menge meka bien meni duke tungulu e. Awo ti ready ba. Ki kuma bere video ni eni. En magwani la wang luak. Ongolero. Otor doja. Cherchi juaro tejone. Nyirum. Ukaro ke man yune. Karo ke man yune. En nako bedu karo asenole. Dure be bele. Yiri. La chuchu eni tayri. Na chicken na me go rien mama arwa de deni kwe don re kumuro muro buri ngom ni eno ken mera ngom si video ni la chungu ya donc ma pia weru da chenja no report ana bien titu wuni la tin ya titiri Madan mati tiri makai nan mati man food mer toja robiti en wa pada lo ne robite lo non robiti uja restaurant wano watitu kitu jemu miru sham kunu mol kongi ngangagi widi gi ngangange unu sher kunu o miru sham en dek ma robiti uteni u sham wa lukel deko manon kumber chane robiti te gi shortage palutich ana wechi nene ni monti ga boko dong nyeng robiti ni deka cha met mo so cho pemiri o ka mo e cham mere dek chi wek la teru ba eno mere i put la teru dong ki jokon ni e kop de kil bore u te dung bore kenyu kong unan ke temi un me tor business la tini pengo dong un jo mane ene mado cher bi choko wa waiter go uchama wa deka go choko wa waiter wa jag pi jag mala china wa junu o maro tie go le wengi o duak le tie nyer ne ba wano kan be food pa wa bien wa cham wa ken gundo chako choko gyo gi wa chi chere cham deki anena titu una wa dek cha meri me mo mai porne buri ngom ka pe work mo toka do duak le tie nyer pa robiti ba unjo mane no share kuno ke pila rion tiana nyene tia yinyu kwogi man undo to bin vuolo gi no bo mi odo ngegen ngogen o ba dege cha no kumbe dong mamega o nen ka nyer ot ene no ga nyer we bia pingo da bro Ka-Bokolok do we ko ke Ka-Bokolok video ni eni be dong berma giki ma
kong dong a weru dong do Ka-Bokolok dong ti je mo kene ma dong fu dog bu kwan chawana si dong Bokolok dong ka giru ku manba nen mala chen fu tie da dugu ka lu ba ye ana fo wu twal a enjoying Bokolok ma tek to twal a enjoying ben tam ki comments mo gwenye ke kin wa ento pe balo wan fu mede ki coupe social media accounts na fu tie jo kene ana gwenye ke gi WhatsApp wa logo bena so ene still okay ana fo wu twal lu ba mede ki boko konkuma